vidi ga, vidi fazana. Ho, ho. Dobar dan ekipa, dobrodošli u još jedan kratki Radio Moto Adventures video. Evo danas ću vam samo mali update napraviti o ovom nosaču kojeg sam nedavno montirao, nosač za navigaciju, nosač za mobitel. Mogli ste to vidjeti u jednom od mojih prošlih videa, pa sam malo preuredio stvari tu sebi u ovom kokpitu, ajmo to tako nazvati. I danas ću vam samo reći o čem se radi, kako sam si posložio stvari ovdje. Evo, malo se tu po nekim poljskim putevima džiram. Jer naime V-Strom može po takvim putevima bez ikakvih problema, pogotovo ako ima gume iole za takve terene, neke adventure gume. Ja danas, odnosno ovu sezonu, sam ponosni vlasnik Anaki adventure guma i mogu reći da su sasvim solidne za ovakvu jednu avanturu. Zanimljiva čeka. Evo, jedna čeka, ovo je lovište. Volio bi se popesti gore i snimiti vam video gore, ali mislim da nije baš ta čeka u nešto sjajnom stanju. Naime, o čemu se radi? Evo, staću kratko. Radi se o tome da sam ovaj nosač GUB P20, to je nosač koji se jednostavno kad stavite unutra mobitel pritegne. Evo ga, pokazat ću vam. Njega stisnete i mobitel sad više nigdje ne ide, može se okretati. Njega sam sa ove pozicije tu dolje prebacio na ovu poziciju tu gore. Naime, kad sjedim, jednostavno mi je prirodnija pozicija da mi navigacija bude onako lakše dostupna u visini očiju, nego da moram prema dolje stalno gledati da bi vidio tu neke stvari na navigaciji. Mislim da je Anonymous pitao u komentaru jel smeta za ove tu instrumente. Ne smeta, evo tu su žmigavci, ok, sad je kamera gore na vrhu glave, pa je drugačija perspektiva. Možda se sa snimke može činiti da ovo smeta, ali vide se i žmigavci. Ako stavim horizontalno, onda još manje smeta. Apsolutno za oči, razina očiju ništa mi ne smeta. Vide se svi instrumenti. Ono što sam primijetio, više vibracija ima na ovom cijelom sistemu, upija vibracije s ceste i onda ispočetka mi je bilo malo čudno, više se ovaj tu mobitel trese tu gore nego što se tresao tu na ovoj poziciji gdje je sad ovaj drugi mobitel, a sad ću vam za koji trenutak reći o čem se radi i zašto je ovaj mobitel tu dolje. Manje se drma ako je vertikalno stoji, onda ga koristim, evo dakle vertikalno, imam navigaciju, koristim obično Waze, volim biti informiran o stanju na cestama. GUB je prebačen na ovaj gornji nosač koji je postavljen. Čekam da mi stigne još jedan GUB i u međuvremenu sam kupio nosač iz Decathlona za nešto manje mobitele, a ja sam upravo za remote kamere. Kada mi je kamera na vrhu gore, onda ja nju u špiglu ne vidim i onda mi je bitno moći vidjeti kut snimanja. Kod DJI kamere je vrlo zgodna ta mimo aplikacija, vi možete upravljati sa svime. Gornji nosač je iskorišten za navigaciju, Google karte ili recimo Waze, može biti horizontalno ili vertikalno. Ovdje dolje nosač iz Decathlona, on ima gume
ovo ima gumeno. Evo, i za neki mobitel manjih dimenzija je apsolutno dobra stvar. To je preview onoga što se snima. Evo, vidite o čem se radi. I ovo je jedna vrlo jednostavan nosač. Problematika ovog nosača je to što neki malo veći mobitel ne znam da li bi uspjeli izgurati pod ove gume. Nadam se da vam se ovaj video svidio, zapravo vrlo kratko, samo da vam pokažem na koji način sam si organizirao život tu na komandnoj tabli mog V-Stroma, da bi mogao što jednostavnije snimati i da bi mogao što jednostavnije upravljati sa tim sadržajima, isto tako biti informiran o stanju na cestama i vidjeti ono što se događa trenutno u prometu, osim ono što vidim baš oko sebe. Ako još niste, pretplatite se na kanal Radio Moto Adventures na YouTube-u, pogledajte isto tako profil na Instagramu i Facebooku i zapratite ga, bit će mi drago. Do nekog idućeg videa, bok!